Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwigama gebhula i-Orlando Pirates-ke. Orlando Pirates njengamanje ilolonga nabafana-ke abancane abasuka-ke laphaya kwi-MDC ye-Orlando Pirates-ke. Ibhakabhaka osukwini-ke namhlanje liyahamba-ke liya laphana-ke eSpain ukuyobamba-ke yona-ke isizini-ke kubadlali okubekwa ukuthi-ke impela bangase-ke bahambe. Umdlali-ke osekukhonfenyiwe ukuthi-ke angase-ke ahambe nalo-ke ibhakabhaka uyena-ke laphana-ke uMpho Phopho Phadime impela-ke okuqinisekisiwe ukuthi-ke yena already usepromothiwe epromothelwa-ke laphaya kuyona-ke i-first team. Kanti-ke kubadlali abayilolonga-ke nayo i-Orlando Pirates from i-MDC uyena-ke laphana-ke uChristian Derbyshire oyi-centre back, kube uyena-ke uMpho Mpehwane oyi-centre back, kube uLebogang Mohlale oyi-central midfielder, uSimphiwe Masilela oyi-central midfielder, kube uTshepo Mhlambi oyi-left back, kube uyena-ke laphana-ke uLungelo Dondolo oyi-central attacking midfielder-ke. Ibona-ke abadlali laba-ke njengamanje-ke abayilolonga noma-ke abebeyilolonga ne-first team njengoba-ke ilungiselela-ke ukuya kuyona-ke i-pre-season laphana-ke eSpain. Kodwa-ke uMpho Phadime oyi-left winger yena-ke sekhonfenyiwe ukuthi-ke uyahamba naye-ke ubheke eSpain ukuyobamba-ke imidlalo ye-pre-season-ke. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.